Yo, mambo vipi once again. Shukran. Na leo tunataka tufanye au kuchambua wimbo wa Toto ambao umefanywa na Rayvanny akimshirikisha msanii Khaled, au sio bwana? Nataka tuangalie best scenes ambazo zimeweza kutokea katika wimbo huo. Ni wapi walishutia na pande gani zimeweza kuwa yenye mvuto katika wimbo huo. Kumbuka kwamba kwenye hii video pia unaweza ukachangia, unaweza ukatuma maeneo ya scenes ambao unafikiria kwamba zilikuwa ni fresh na zilikufurahisha katika wimbo wake Rayvanny mpya Toto akimshirikisha Khaled, au sio bwana? Wacha basi tuanze. Kuna scene moja safi ambayo inafungua mchezo ikionyesha wimbo huo ni kama kizumu hivi, inaonyesha ni kama wako kwenye mlima fulani hivi, scene fulani natural safi. Hii ni scene moja ambayo iliweza kuwa beautiful scene katika moja ya maeneo ambayo Rayvanny aliweza kushutia wimbo huo, au sio bwana? Kuna scenes kama 5 hivi nitakuwa naziangalia. Scene ya kwanza ni ile ambayo nimekuonyesha ambayo inaonyesha kizoom fulani hivi ya maeneo ya milima na miti hivi, scene ya kinatural, au sio bwana? Scene ya pili ni scene moja fulani hivi fresh ambayo Rayvanny pamoja na mwana Vixen wamevalia t-shirt ya yellow hivi, t-shirt ya manjano na inawatoa ni kama kwamba wako kwenye mawe fulani ambayo imeshikana na mawingu. Hii ni scene moja hatari sana ambayo iliweza kujitokeza katika wimbo wa Toto, au sio bwana? Hii ni scene moja hatari sana ambayo iliweza kuleta mvuto kwenye wimbo huo. Scene ya tatu ni scene ambayo ni scene la kistar hivi ambayo inamuonyesha Rayvanny wakiwa kwenye jengo fulani hivi, kwenye dirisha fulani hivi, scene ambayo iliweza kuleta kimahaba fulani katika wimbo wa Toto, ambapo Rayvanny alikuwa amemkumbatia mwanadada kutokea nyuma, au mwana Vixen yule kutokea nyuma. Ni scene moja hatari sana ambayo iliweza kuleta mvuto. Kumbuka hiyo ni scene ya tatu. Scene ya 4 itakuwa ilitokea katika part ya pili ya msanii Khaled. Wacha nikuonyesha, ilikuwa ni scene EP. Scene inamuonyesha msanii Khaled akiwa amekalia kwenye kiti fulani hivi, imefunikwa na material fulani hivi nyeupe, na nyuma yake kuna mapicha marefu ambayo yamesimamishwa, inaonyesha ni kama ako kwenye mbingu fulani hivi, au nyuma yake kuna kitu kama bahari. Scene moja safi hatari sana. Hii ni scene ya 4, na scene ya mwisho ni scene ambayo waliweza kufanyia katika maeneo fulani hivi kama waterfall ambao wanadada walikuwa wakidance pale pamoja na Rayvanny. Hii ni scene moja hatari ambayo iliweza kuonekana kwenye wimbo wa Toto ya Rayvanny, au sio bwana? Kumbuka hii tunachambua scenes hatari kwenye muziki ya wasanii ambao tunaona inafanya vizuri. Kumbuka kwamba unaweza pia ukasema scene gani ambayo ilikubamba au scene gani ambayo ilikufurahisha katika wimbo wake Rayvanny Toto, au sio bwana? Till next time, keep it locked.